Ino. Ino, eh. Hagal kok kamari. Jadi masih basri. Ah, binatang tanpa situ supaya dia bahagia sama kita. Wah, kasih sholat. Weh, hagal kok dulu kamari nganalai malu-malu agama kita memang nganalai dang. Oh, nganari memang kapal nak mau agama kita. Binatang lagi di situ supaya dia mau agama kita. Aduh. Memang rin kapal ngana malu-malu agama kita Karena rin malu aku agak artis pagi nih. Eso. Sah ngana lai dang. Jangan.